9. minutu je Partizan u situaciji da zapreti Bajkoviću. Modri sada Saša Marković Jojića da učini ono što najbolje zna, verovatno u ovom trenutku. Naravno, crveno-beli pokušavaju da dekoncentrišu jednog od mlađih igrača u domaćem timu. 21 godinu ima Miloš Jojić. Postigao ove sezone 3 pogotka u šampionatu. Petorica igrača Crvene zvezde u živom zidu. Mažić insistira na početku 90. minuta da Jojić tek na njegov znak može da izvede slobodan udarac. Nalazi tu čak i Vešović kao 6. fudbaler za ispomoće. Tu je sa Ivanovim. Jojić 1:0. 1:0 u 90. minutu. Jedan detalj može da odluči derbi. Da li će junak biti Miloš Jojić? Bodrili su ga saigrači, očigledno i izuzetan specijalista za slobodne udarce. Jojić dovodi Partizan u vođstvo i ono što će biti sada najveći problem do kraja meča je kako zaustaviti publiku da ne utrči u teren. Do sada je utakmica bila na najvišem nivou. Ne treba da se dozvoli da bilo kakav prekid utakmice, utrčavanje publike da dovede kraj ovog meča u pitanje. Puk na severnoj tribini, radost na jugu naravno, ali ono što je bitno je da ova fudbalska predstava ipak ima odgovarajući kraj. Bilo je napeto do ovog trenutka, bit će napeto i preostalih 6-7 minuta, jer tek sada četvrti sudija Vlado Mlođević će pokazati 6 minuta nadoknade. Izuzetan pogodak Miloša Jojića, rekao sam to već jednom, evidentno da taj mladić je i u mlađim kategorijama za to bio specijalista. Izmena koja je Vuku Rašoviću možda donela i šampionski pogodak, saznaćemo to za 6 minuta.